Селям алейкум, эфирде прайм-тайм яйыны студияда мен Мединеметова Чалыша. Мұсафырымыз Майрия Сулейманова, Қырым-татар тілі ве әдебиеті бойынша Жанкой районының услюбжысы. Майрия Уджа, селям алейкум, студиямызға қош келдіңіз. Ве бірінші суал бөйле. Майрия Уджа, мұнасыз халқымыз үшін бөйле месулиетлі ве қиметлі бір ішіні, яғни балаларға тілімізні огретесіңіз. Әмде бұтын район бойынша услюбжы вазифесіні эда етесіңіз. Асыл бұл саада іш насыл етіп алып барыла? Бір статистиканыз бар ма? Әбетте бар. Статистикамыз усулжы оларақ Жанкой районында 40 мектептен 2 мектеп милли Қырым-татар тілінде өгретілген мектеплендер. Бұл Қамаджы ве Қалай көйлерінде. Қалған мектеплерде ана тіліміз фен оларақ, яғни предмет фен оларақ өгретілі. Істеген балалар, істегендігі бір бала өз ана тілін өгретмеге чаресі бар. Шүкір Аллаға. Асылында Жанкой районында қайчы дәне мектеп бар асылында? Асылында 40 мектеп бар. Олардан тек екісі милли деп сайыла? Екісі милли сайыла. Бір Мирновка мектебінде анда сыныфлар бар. 7 сыныф Қырым-татар тілінде ал барла. Яғни бұл мектеплерде толы ажымда ана тіліміз алып барыла? Ана тілімізді алып барыла. Майрия Уджа, бұл Қырым-татар услюб китапларыны, яғни методичкалар, сәді айтсақ, кім ішлеп чықара оларыны, ве олар асылында балаларға ана тілімізні огренмеге, енгілікнен, қолайлықнен огренмеге ярдым етелер ме? Бұл үстінде біз ижази группа тешкіл етіп çalışамыз. Мен 2003 сенесінден берлі усулжы олар олған олсам, о йылдан бері, әр елі біз бірде-бір метод, яғни ожалар үшін ярдым женелер құланмалар, тәлебелер үшін құланмалар біз чықарамыз, яғни çalışамыз болар үстінден. Ондан да ғайры біз ижази группамыз 2090 сенесінде 2 китап шығарды. Яғни китап бұл Қырым-татар тілі, Қырым-татар эдебиаты 5 сынып, эм хрестоматиясы, эм эдебиаты ve hocalar için yardımcı kullanma. Ve 6. sınıf için edebiyat, hristomatiyası ve hocalar için yardımcı kullanma yazıp çıkarıldı. Ve bana ballarga yengillikten öğrenmeye yardım edeler mi bu üslup kitapları? Elbette, anda programa boyunca programa teşkil edilген 2015 senesi. O programmaga esaslanıp biz bu kitaplarını neşir ettik. Hocalar hakkında aytsak, sizin fikriniz yaş ve tecrübeli hocalar nasıl etip çalışmaktalar? Onların seviyesi hakkında siz ne aytabilirsiniz? Yaxşısı bu. Elbette tecrübeli hocaların bilgisi, tecrübesi bir başkadır. Yaş hocalar, evet yaş hocalar olar. Yaş hocalar kelse köpşiğine öğrenirler. Bunun için biz icazi gruppa, kene de aytam, icazi gruppamız bu tecrübeli hocalardan Selametova Dilara Omerna, Bilalova, Leonora Ruzdiyevna, Mariya Resimovna Tincherova toplaşamız, seminarlar geçiremiz, dersler gösteremiz, açık dersler gösteremiz, onlar beraberlikte çalışamız, hatalarını olsa hatalarını doğrulayımız, yanılıklar olsa yanılıklarla de tanış olamız. Böyle etip biz çalışamız. Maşallah. Майрия Уджа, мына sizin fikrinizce da nasıl usullarla balalarga tilimizge sevgi aşlamak mümkün? Sevgi bu birinci anadan bağlı. Ananın sütünen, ananın aytkan aynenisinden balaga bu sevgi ana tilimizge sevgi aşlana. Elbette Kur'an'da da laf etilse, Kur'an'da da konuşsalar, nasıl şivede olsun, Şimal şivesinde ya da nasıl şivede olsa da evde laf etilse, evde konuşulsa biz hocalarga da kolayca olacak. Ama şimdiki alımız azıcık kıyınca yaş ballarımız gele zayıfça bilirler tilimizden. Ama biz onun üstünden çalışamız. Onun için biz hem hocamız
Hem anamız, hem babamız. Yani ожанын ролі балаларның омырында пек мұйым мен белесем ерні тұта. Evet. Evet. Hoca zenatı bu ocağa 7 zenat azdır. Hem modelyer, hem psikolog, hem ana, hem de dost olmak gerek, hem de ana tilimizin, medeniyetimizin öğretip onu inkişaf etmek gerekmiz. Машалла, пек гүзел сөзлер, мен де қошылам сіздің фікіріңізге. Білгеніміз кібі Қырым ярымадасында әм шымал, яғни Жанкой тарафларында, әм де мұны Судақ тарафларында, жүніпте, әм қартлар, әм яшлар ана тілімізні пек яқшы, пек гүзел бір севиеде, білелі, лаф еттелі, өзара қонушалар. Фақат мұны меркезде ал аксыне. Сіздің фікіріңіз же бұл ал ненен бағлы екен? Biz birinciden şevelerini saklap kalmak gerekmiz. Şeve bu bizim baylığımızdır. Bir ne diyeyim sizge, hatamız var. Şevelerde laf etkende bir-birimizin üstümüzden az çıkmış kıllayımız. Öyle şey olmamaslık gerek. Nasıl şeve olsun, o şeveni biz hürmet edip ama derslerde biz edebiyat dilinde, edebi tilde laf etmeye tırışmak gerekmiz. Ama şevelerini Kur'an'da saklamak gerekmiz. Машалла, пек гүзел. Майреуджа, мұна бүгінгі күнімізге Қырым татар тілінің сақланмасы, шевелеріміздің сақланмасы, бұл мұйым бір адеседір. Біздің оғымызде тұрған мұйым бір меселемі? Evet, şeve gerek. Şeve, Kur'an'tanın uzun şevesi var. Evvel zamanda bir koyunun uzun şevesi olgan. Şimdi biz 3 şeveni ayırsak, evvel zamanda bir koyde uzun şevesi, uzun sözleri, uzun lakırdısı. Bu bir baylıktır, tilini baylığı. Evet, bir şeyge biz misal kopkağa vedre desek de bola, kopka desek de bu sinonim olarak gelir. Şunun için bunun bir nesi yok. Bala derste nasıl şevede cevap verse versin. Ama kendi aytkanıma göre hoca edebi tiline inkişaf edip talebeye öğretmek gerek. Ведание soracak idim. Майре Hoca, балалар мұна Қырым татар тілі ve edebiyatı derslerine merakнен қатнайлар mı? Evet. Şimdi ana tili bu birinci yerde tursa gerek bir balaga. Bu gurur. Bu bizim tilimiz. Bu bizim geleceğimiz. Bu bizim en esası tilimiz. Til olmasa millet yok. Millet olmasa vatan yok. Şunun için til bu bizim gururumuz. Bu bizim en gerekli şeyimizdir bu dünyada. Ya Жанкой районында мұна бала бақчаларында билингвал деген услуп алып барыла мı? Böyle группалар бар mı? Var. Statistikamız var. Bunu biz bakıp gelemiz her yılı. Balalar Bahçesi Kalay Milli Mektebi'nde bu balalar bahçesi bütünlüğü Kırım Tatar tilinde albarla ve Kalay'da Azov Balalar Bahçesi'nde bilingual şeklinde albarla. Ve мұна тілімізні сақламақ үшін сіз nasıl merasimler өткересіңіз? Bir merasimde biz katnaşamız. Misal ana tili haftalıkları bola. Anda bütünlüğü hafta boyunca bütün aş yemekler hazırlana, milli urbalar kiyeli, ana tilinde şiirler, yırlar yırlana, scenalar yani piyasalar koyurlar. Teatr gibiye, yaş teatr roller oynarlar. Hıdırlez bayramında bütünlük konsertler hazırlayımız. Buna bu dini bayramlarımız, Kurban bayramı olsun, Uraza bayramlar. Her biri bizde ötkerilir. Da bir şey aytmak istedim ki, şimdiki zamanımızda buna vaziyetimiz online şekilde geçili. Her bir şey biz siz gibi siyomkalar yapıp son saytlarga koyamız. Anda ana babalarımız bakalar. Pek güzel maşallah. Ve ana babalarga ve aslında halkımızga, yaşlarımızga bir de bir nasihatınız var mı, tavsiyeniz var mı? Nasihatım, tavsiyem ana babalarga birinciden bir bu Kur'an'tamızda öz tilimizin joytmayık. Ana tilimizde laf ettik. Ana babalarga bek bağlı bu şey. Kartana kart babalarımızga da bağlı. Tilimizni joysak, milletimiz joyular. Bir hocam rahmetli oldu, Lütfiye Kiyina Zitullayeva, onun güzel bir şiiri var.
айнене айтыңыз анайлар. Анайчықларым, балаларыңызға айненелер айтып, берген сүтлеріңізден ана тілімізді сыңдырыңыз қанларына. Машалла, пек güzel сөзлер. Мен де қошылам бұл сөзлерге. Майрежа, бөле бір суал. Башқа районларындан, башқа милли мектептерден сіз башқа ұжаларынан, яғни сіздің ішдешлеріңізден бұл хусуста, яғни ана тіліміздің сақламасы вейлі ақыры, ішбірлік бар ма? Evet, албарамыз, біз тек республикада Қырымда дегелде, нашылды Москвада Федеральный институт развития родных языков, Ассоциация учителей родных языков. Мені ұжаларым анда епсі бұл ассоциацияда ассоциация азасы олып мастер-классларда іштірак етелер. Яғни мына бұл ұжа конкурсларында, ярышларында іштірак етіп, мен өзім 2017 сенесінде мастер-класста ғалебе қазандым. Енді мақтанмасын несі жоқ іште. Мына бұл республикамызда, Қырымда біз Бақшысарайнен пек яқын ете қонышамыз. Белогорский мектеплерінен, Судақ милли мектеплерінен берлікте бетте çalışамыз. Білгеніміз көбі Жанкой районында пек фаал мұна ансамбльлер, чешу түрлі ансамбльлер бар, ер, ойын, вейлі ақыры. Сізін фікіріңізде бөле фаалиет мұна тіліміздің сақланмасында насыл роль ойнамақты? Ебет ерласа ана тілінде, бұл пек güzeldir ебет, тіліміз инкішаф етілі. Ойынын ойнаса, авасын dinlese, bu da bir yürekni gururlandırады, doğru. Qaytarma yangrasa nasıl istesen istemesen қолын көтеріп ойнамақ isteysin, doğru. Şu sebepten bu medeniyet men til o birlikte olup kelmek gerek ve inkişaf etmek gerek müsebette. Jankoy'da çok ansambller var, doğru. Oyun ansambulleri, yer ansambulleri. Men bek gururlanam, tek Kırım Tatar balları degildi, ama başka milletten Rus balları, Ukrayn balları da Kırım Tatar tili yırlarını yırlaylar. Men oğa bek gururlanam. Майреужа, бөле мерақлы субъект үшін сақ олыңыз, келгеніңіз үшін де сақ олыңыз. Япқан ішіңізде мен сізге муафақиятлер тілейм. Сақ олыңыз. Prime Time yayını ise sonuna yetti. Gelecek efirlerге қадар сағлық нен қалыңыз.